Čekaj. Ovo će sad usarat. Evo ovako. Jeste spremni da vidite? Okej? Čekaj, kako sad ovo? Šta je ovo za bagovalo? Gledaj sad ovo. Normalno, kako vidim. Malo odaljeno. I gledaj sad ovo. Evo ti kad hoćeš živiš normalno celo. Gledaj kako izgleda. Bravo, vred. Ovo mora uživo da se doživi. Ovo je nešto najjače ikada, majke mi. Ovo 4 monitora jebate. Ne, to ti je 2 monitora, ali jedan od njih može se podijeliti na dva monitora. Pošto je 49 inča, možeš da ih podijeliš na 2 od 24,5 inča. Razumeš? I sad ja izgleda kao da imam 2 od 24,5, to jest 4 od 24,5, zato imam 2 od 49.